Talo falava, o tātou talafo, o le nei tae au. Tala to bua, e tō tasi le tangata na manua, ai le eniso i fuana mau mau ai. Ina wa se se mai le awala, tūlau ele se vā le Samoa Airways, ili male vā le fiti uta, tui America Samoa, ili tae awa na nafi. O le vā le Twin Otter, o lo fai ngō le Flight 990, na tau nuu male vā le fiti tua, pe tu sali tūla se fulu le tae au. Pe ta ina se mai longa tu tonu la wala, ina ua mai ona pa i for the runway. E tō lima la tau sa malanga atu le wa lele, e au fia ipa ila te tō lua, male au malanga tō tolu, whata simasi tangata whainga rengar Samoa Airways. Nā le tō tasi tangata na manu o le nei whala vlave, o le tangata whainga rengar le kompani wa lele, le ana a fialo na vai, ma awe whaatopitope atuai, ili whana mai fiti tua, pe te o leisi tō limo o saunga le mupea, elo isi a fianga ia i lātou. Nisi o tala, wa au sia se vai ngota miti a onga mali universitea wa o Samoa, le NUS, le tūlanga mo mō sui mon malo, ili rua i tau wanga whai tūlangi mo to mai wa a teknolosi i le Pasifika. Na whai le tau wanga i Port Moresby Papua New Guinea, masa tau wa universitea walu, mai atunu o Pasifika. Sa na arwha walu i tūlani tu ina tu sui tau wa, e sa ili mawhausia ni fofo. Mō niso lu tau, o lo whea ngai matunu o Pasifika, i le whaonga ino teknolosi, e au whia risonga le mui lunga ni interneti, ma le whaingo fie, o na maua au nanga wha a teknolosi, msa maua i sa more first runner up. O sui sa wha a peana o wailea tau wanga, o Emma Rosa Romeo lafo ia, Musami le ne Yosia, Henry Linto o to o Gray, Kerik mafono wha avai, ma Jeremiah Nunu alofa. O la pata ia mtanga rengo whato angam whainga whaiwa le atunuu, o lo wha sa pia le wha oru whala ina mai wha atau ina to le hani, ma isi o loa, e mau mai lango meli, e peo le hani mai atunuu i fafo. O le lapata ingo tu ina mai, ina o mau wha matalanga lo whala wiloma wha atau atu nei o loa lungu penga ta whailangi, ma isi pisi nisi. Na whailona mtanga renga, o le wha moe moe le wha asau pui pui ele o Samoa mai wha mai, ma mea ola wha ala fua, e ona whaina i lango meli, wha atu angamasonga le mua tau mawha. Malita maa aingo le atunuu, o so se tasi so lia le atu la fono, e ono whea ngai mamolianga, ma isi whasalanga, wa ai ai le tu la fono. Ma le tala mulmuli, o whala wilolo fisalo ia Silian malo se awa onga whapitoa, molo ian malo, ma le wha moe moe, e whaalelea ati leilo la tauto mai, i le whina wino mata upu ilu mo le whaamsnonga, ma le whaatino inonga ruenga whaal tūla whano. Sau no le lo ia Silian malo, maunga Precious Jang, e tā uilo ia, ona loto te tele, e ta mawhai i meto tia fau, ma whaalau tele lo la tauto mai, ina e mawhai ona sili atu lo la tauto tua ino tangata lau tele, ma le whaamsnonga tonu, na ta tala lo ia le awa onga le palmia, la udan malia tole wa teas meat, mai a whailoa ai, o le atina ino to mai o lo ia malo, o se vai ngata ua leo tamo whainga, e wha amaro si ai li au nanga whatu la fono, ma le wha tuanga o tangata lau tele, i le whainga o whams nonga. O le awa ongoro whatau taia ni lo yasi nia mai New Zealand, ua la tau wha aso atu lo la tau poto masani, i lo ian malo, mo le nei vai aso atoa. O tātou talafona o le nei tae ao, manu i ele aso.